Semjin Sajin by Anglo Cookie War. The Una Review Meeting Famduna Yangshin Gadawre. Delhi University gi MA History gi Silvesta Semjin Sajin by Anglo Cookie War gi Matangda. Tamlambadage Political Activist Maheswar Thaunaugzamna. University asigi Registrar da Wakat Kray. Atuba Matamda Department asigi Waina. Review Meeting Famduna Laupam Tokpa Kongtang Sing Laukalagani Haina Registrar na Thazaba Pirakle Haire. Wakat Cherolasi Delhi da Ladiba. Maheswar Thaunaugzambu Saugat Panahasingi Kongbu Amana Pisin Kivane. Wakat Cherola Duda Puwari da Tokidaba Anglo Cookie War 1917-19 ase Matau Karamna University asigi Master gi Silvesta. Yauram Libano Amade Kari Maram Gidamak Yaugado Ribano Loinana Ministry of Home Affairs na Anglo Cookie War Tokiba Laiti Haiba Wafam Pongdokraba Paubada. Maming Leraba University asigi History Silvesta Matau Karamna Yauram Libano Haiba Wafam Sing Palle. Miyoy ama kidnap tawduna pukre, kulay paibasing na dukan ama lut tawduna, lupa lak anihen bagi senfam lawkre. Ngarang numidang pung mga gaminit ni fu mga rom taba matamda, masakhang daba maruti ben ama tongduna lakpa, kulay paiba miyoy sing na. Miyoy ama nong may chindon da namduna kidnap tawduna pukre haire. Hay riba tawdo kasi Andro Police Station gi manungsan ba. Yaripok Azad, kulay da ngarang numidang tokivane. Sakhang daba nong may paiba miyoy sing aduna, nong may chindon da fado na pukre ba miyoy adugi maming, MD Sahit sahini fuga mga apok pa MD Abdullah Kauwe. Yaripok tulihal da gine, miyoy asi Yaripok Azad, kolay da dukan pambani haide. Sakhang daba kulay paiba sing na kidnap taw kiba duga marilay na na, Andro Police Station na kesa malakot kibagaloy na na, makata na tiba humbagi thavak sa thare. Pausi asi na thazaba yaba mapamdagi pangba paugi matungin na de. Yaripok Azad, kolay gi, akoy ba da layriba dukan sing. Lalaw lub ama na sel gi demand tawrak palay, tawdok aduga marilay na na MD Sahit fakiba oiramba yay hay na signare, chapsaba paudi pangbang amdre. Nakalamarom da sakhang daba kulay paibasing na dukan ama lutaw kray. Hay riba tawdok asi ngasi ayupung taraga matoy minute ni fuga mga rom taba matamdang. Imphal East District Irilbung Police Station gi manungsan ba. Irilbung Bazar da layba. Simenyon ba dukan ama da thokiba ni hayre. Tawdok asi gi matang da press na pulis da gi fangba paugi matungin na. Angaw ba matsugi, venue karama da tong duno lakpa kulay pa iba miyoy mga na, dukana do da sanglaglagang. Nong may sindon da dukana do da gilupa lak ane, lising yang kay lauraga makway na, tong lakpa kara do da nantok to na sat kreya ire.